بله جارك دن ودگرم جمع میوانی خواه سیاست مدار روجهات آمدی داکو ام لگل ویجروی سیاسی و جی او اپراسیون اسمانی هروها اپراسیون بجایی اگر کری لسر روجاوای کردستانی و باکوری سوریه گوتو بشکن برز روجهات يعني تخوزمش تبزغان بم وكو من قوت إشخوا رجب طيب أردوغان سروك تركيا دماداوية دا قفوارون قوت كو بشتي أنجام دانا أوبراسيون أسماني أو دس بأوبراسيون خوايا بجاي بكالي سر روجاواي كردستاني باكوري سوريا بنارينا تا أجر هيا تركيا أوبراسيون خوايا بجاي جي أنجام بدا دروجن بدا نارينا تا برز روشات ديار دنگي مناقي ميفاني ما نظام ديار خلالك هيا دنگي و ايجار باشتي دنگي ديار نايوا از برسيارة خوشتر دوباره بكم شخوا برز يعني بشتي انجام دانا اوبراسيون اسمانيا بجاي بو سر روجاواي كردستاني و باكوري سوريا بشي 5 روجان جا ريشن بردوام ين اسماني رجب طيب اردوغان رجده دبجه او اپراسیون خویا بجایی جی دروژن بیداوی انجام بده گلو اگر هيا ترکیه اپراسیون خویا بجایی جی انجام بده یاد وی کی دور تبینه من في جاري باش جوا فهم كر لي از نزانم دنگي من تي آن ناي دنگي بزلالي دكي خوشك دكي اي قال لك باشا ناج بونا اپراسيونا بجایی آمادهی تكرن للتركي جبونا ويجي سبب بگرن چاواوی بکاربن هێرشێ ڕۆژئاوای کوردستانی بکن حساب و کتابە وی دکن ئەگەر رووسیا ئان ئیران ئان وڵاتێن ناتۆ بە تایبەتی ئەمریکا ئەگەر چڕای کەسک بۆ وانە لێخە بێگومان وی ئۆپەراسیۆنی دەست پێ بکەن لێ تا نوها بگۆر زانستنێ ما چه امریکا چه روسیا چه ایران و چه جی ولاتین اوروپا ری ندانه با ترکیه کو ترکیه اپراسیونی کی به وی هوایی لدار بخه لدیسا جی ترکیه دبیجه ام بریاری تو ولاتان ناس ناکن و گاوا ام وی اپراسیونی دکن و ام دستوری تو کسی جی ناگرن اف هلوستا ترکیه ليه اگر باشایی کی والایی کی ببینن ترکیه و حتما وی اپراسیون لدار بخن يعني بنارينا تا بي ورقرتنا جلوبال كاسك هم جا امريكا هم جا روسيا يعني اگر هيا يعني تركيا وكاربا اوبراسيون خويا بجاي انجام بده بيگومان پیوست ناکه چرای کسک جا امریکا بگره اگر روسیا راضی با اگر ایران هلوستا ایران جی دیار ببه و ترکیه وی کاری بکه چاوا کم مدید ده سالین در باز بویی دا همان اپراسیونی لعفرینی چکر لگریس لسرکانی چکر و گریس پی چکر و ده دمین داوی دا به درون هیرشن گلک هیرشان پیک هانین لقامشلو لدیری که افتشتانه همین نشان دادن که ترکیه تحمل پیشکتن روجاوای کردستانی نکرد هرچندی لروجاوای کردستانی کمکرتیا اداره روجاوای هیا هرچندی ام دبینن لوی داره هنه کار تینه کرن کو او کارانا ریددن کو ترکیه خو به حق درخه کو دوان اپراسیونان ده کاری خو بریوه به لدیسا جی همو پیلان و ترتیبات یا دولت ترکیه بخویا کو نخوازن لروجاوای کردستانی دا پیشکتنه کی چه ببا باش برز از خوازم نارینا تا لسر لدوانو داخویانین برپرسیارن قصدی و پیده درباری ریشن ترکیه بو سر روجاوای کردستانی بزنم مشخواه حل جارك يانجي هر روج بري خود الدنيا يانجي هوارا خود جهينن آلية كي هم هوارا خود جهينن أمريكا جارك هوارا خود جهينن روسيا دانو صندران قلواند كان جارك بري خود الدن شامي وهوارا خود جهينن رجيم أسد يعني خوازم شتا بزنم يعني الجور فان ليدوان نها ام بيجن روشا قصدي وباسكن بكاكي دچروشه كده حتى كو فان هواران دجهينن فان آليان ابنشانه چیه؟ بیامن بگور بیرو باوریا من جد دست پیکی حتی نها در روجاوای کردستانی دا بر پرسین سیاسی دو خودان دو رین جوازن
آلیەکی هێژی ڕشتە لەسەر بیر و باوەریە کەون کو ji PKK وەرگرتنە و هێژی دixwazin wê bişopînin. آلیەکی دیژی محاوله dikin hewl didin ku pêşneyarên welatên Rojava cidî werbigirin û bi gor wî jî siyaseta xwe berdewam bikin. Ev du bawerî cawaz wana neçar dike caru baran li Şam, caru baran li Amerîka, caru baran li Rusya çareserî digerin. Bo nimûne tenê ew ne. Mesela ene kese bixwe jî caru baran li gel Rusyayê qise dikir. Ene kese jî caru baran li gel Amerîka qise dike. Ene kese tenê maye ku li gel Şamê qise dike. Li gel Tirkiye jî qisan dike. Ve wisa ye. İdara Rojavayê Kurdistanê jî ji bona ku du bîro bawerîn cawaz hene li wê derê wan karana dikin mexabin nikarin pêşiya apoçiya jî bigirin, pêşiya PKK jî bigirin ku bi rastî jî ew karên nehez li Rojavayê Kurdistanê dikin. Lê ev karên nehez ku bi navê PKK li wê derê têne kirin, ev jî bi cûrekî girêdayiya dewleta Tirkiyeyê bi hevdûre kar dikin û bi hevdûre dixwazin li wê derê aloziyan çê bikin. Yani niha ya hewldanên herî dawiyê ev teya Qendîlê ev aliyên PKK dixwazin bingehekî hazir bikin çawa ku bikaribin Rojavayê Kurdistanê teslîmê Beşar Esad bikin. Hemû xewn û xeyalên wana niha ev ye. Bes bira Amerîka û Rojava li wê derê şikest bixwe. Ev tayfeyê Rusya'ya, tayfeyê Türkiye'ye, tayfeyê İran'ya dixwazin bi provokasyonan ev pêşketinan bifetisînin. باش برز روشات يعني خوازم ويك بزن شخوا سياستا قصد وبايا دي باسكن بكاكل روجافاي كردستان ياكو غرتيه برج هر كسا كيرا دياره قالوا بنارينا حتى تشرا دايك اف سياستا كو روجافاي كردستان تيم شاندن بهانه جي تركيا دروزك داكو درباسي روجافاي كردستان ببا وكو تشاوا عفرين سريكاني وغريس بي كتبن كنترولا ويدا هروها هالويستا آلية ناف دولتي بتايبتي امريكا وروسيا لهم بري غريكرين لانجامدانا في اوبراسيون بجاي لاوازكه نها او بهانين كو هناك آلي ددنا تركيا او بهانه ننونه راست بهانه هنا ليه تركيا بريكو اف بهانه هبن دخست مداخله روجاوای کردستانی بکه هی پیاده تنبو هی قصده تنبو ترکیه محاوله کرد کلوی دری تشتکی چیلابه نوع همو دنیا دزانه همو کرجی دزانن کسین کو پچکی سیاست دکن جه سیاست فهم دکن دزانن کو PKK لکدریه PKK لکدری قراراتان وردگره PKK نوها باشوری کردستان دا جی نمایه سنترالا PKK لی ایرانیه گلو ترکیه چوما جارکی ایرانی را ناویجه وانا جوی دری خم ایران کارابا دده وانا ایران اینترنت دده وانا ایران همو سرکردایتی PKK لباخوا خودی دکه لی ترکیه جارکی گوتنه کی وانا را ناویجه ایران چوما توسا دکی بو وان بهانه انا ناکبر روجاوی ترکیه تنه لروجاوی کردستانی دده ول باشوری کردستانی دده حد ترکیه هي دنگ خو بکل برانبری ایرانی برا فرمو همو سرکردین PKK نهالی ایرانی بله زور سپاس بدری ترکیه یعنی او بهانه هبه تو نبه ترکیه شولا بهانه چه دکه جبونا کو پیشیه کردا مکه ستاتویا روجاوی پیشی بگره و باشور جی لاواز بکه زور سپاسش بو سیاست مدار روجهات آمدی ایروت میوانی مبو لسر وی بابت گلکی سیاست کن زور سپاس لسر آخفتن و شروع اینتا